Ibe ting chua ilung ta pen menen mai ke pe ke zi squi mamai gumara sam news kede rensa zeme ko na pungwanga delei Russia na Ukraine kede suguit se hereitew zubambe zinai ke pe ke zi de set tak mai ge tingnaimikpui rex na madai changni delei zaina Russia na Ukraine nam dirame hereitew gut se bambalam ge pathau di barame ranglia ga delei zinai ke pe ke zi de set tak mai ge Luhansk region gu governor Serhiy Gadaine saze Russia spy mena danai ke pe ke zi sna kam mai ge Kumina limhangza pokpemro kapwangza Ukrainian klo bilo horifika kache babamge lesiki zeminaria squisi reizegene panuki soluze pang bialuze mbaiza bambam pokpemro na kamse kyuni bige minahang na chai delei zeminaria sroksi a apolisi pokpemro na kamse kyuni bige bainam nila release salei zai Luhansk region gu governor Gadaine saze chunaria changbe zemna himrosi medu ine zelesiki kamse kyebegene lupet kane leise salei Ukrainian kdei Zete President Volodymyr Zelensky ne zinai ke pe ke zete sen tak ma ke victory de ge Ukraine ke de ge bamle ne do sam damze ba ka sia be Ukraine ke de ge wangai rai la delei je salei victory de ke chebe ze the World War II ge hereitew ze bambeting ge Germany ne rengam nakti ze pnugu spy ke da be ke de ta ge pegut ke be mining to go be mai du de victory de ke che ku delei si ge Germany ke de zete President Verbal Barna Ukraine nam di khep ke wangze victory de the World War II ge Germany spy kuze chagari midu ning to go bedam teu gaira wangai ze china Ukrainian ge go body pemeram du de dam sam ga gulei ze salei Manipur Chief Minister N Biren Singh ne danai ke pe ke jesna kamai ke Tamenglong district gu deputy commissioner do ke telia guys global ge kasi klo Toshiam subdivision Tamenglong district nai Jiribam district Ramrai ka ke bambe kasi klo ku chumge miram zetne suit se lunggut pe illegal encroachment do eviction drive to kan rone lo je rezi be gai delei Aiza Kasi Student Union KSU ne danai ke pe ke jesna kamai ke Manipur Chief Minister N Biren Singh do Tamenglong Jiribam Ramrai ke kasi zet me lung zabam be klog chumdu gumze bam raza ngaimak ra packet sam memorandum pe gai lu bechang de lei aipo ngaima ra packet sam memorandum ge kasi student union KSU ne Manipur Chief Minister ta ge keze kasi zet me ramdu miram me zet me to ka ke zabam ra gakham gai ra jai Manipur surkurim pe ne miram me zet na kasi klo Toshem subdivision ka ngai bam be klo sugiche lung zabam ra phimak ra sam het kai lo je ki gai de lei kasi student union KSU ne kasi zetse Manipur kedege nda ko hama ki bambeting tingkum changket high school imbre school gine tingkum changket high school dining ge bam zabambe zet akete leize ke cherlei marasam poga besai suize apo ramrai te dege North East Student Organization nisona all Manipur Student Union MSU nai kasi Student Union KSU du Manipur University ke kuang kandui gaize apo dege dodam sam gaide leize salei zai kasi Student Union KSU boro ge minahang kaite set nai Barak Valley Circle Assam KSU West Zantia Hill District Unit East Zantia Hill District Unit KSU Central Executive Council nai all Manipur Student Union MSU nai North East Student Organization ne tanai ke pe ke je stroke rimai ge Manipur Chief Minister N Biren Singh du apo ramrai te deuge doze dodam samgai de leije ke chulei Teti betani ka ket ke Nagaland ke major political development peche Naga People Front NPF MLA mina hangkai ket National Democratic Progressive Party NDPP me pagut ka beze Nagaland ke National Party stramadu pemiklang bege kai zabam rahang zigne apo peset lugar gulaize United Democratic Alliance UDA gu chairman TR Zeleng ne salei United Democratic Alliance UDA gu chairman TR Zeleng ne marasam pogameta ke saze Naga People Front NPF MLA mina hangkai Zaket National Democratic People's Party me gut kai beze loket ne ning lu ze gut kai gu maglei kane pnui emle mina hangkai zaket ne National Democratic Progressive Party NDPP me gut kai beze hai mina nan sam kham gai ze Nagaland ke dege National Party stramadu pemiklang bege kai razai ai me party stramne Nagaland ke dege government pungbam be lugai lakte ge pnui hai mina na sab kai lu ze anui North East Regional Party stramadu to prerensi gai rahang ze ne NDPP me gut kai gu lei ze ke chulei Union Home Minister Sri Amit Shah ne Mike Pekeuze squi mama gene choose the Pekeuze kro damaria changbe Assam haram zelang na hang te bete wangze India Bangladesh ramrai kiapetetse India Bangladesh ramrai ge India me guspa kyambambe border okpos makanchar kache babam ge getetse border security force BSF sipai meramenai ke chumpo kakpe bamguleize official ne salei
Zaina Union Home Minister Sri Amit Chatne National Forensic Science University Guwahati ge kachi dabe teluga be lepet kagule je kchele marasam poga be sai suize Union Home Minister Sri Amit Chatne ke pe ke je kro dammai ke Assam Police ne spy lim zahrelim kiabelim kiapetetse Assam Police gu gdi ke temenai spy dongnuize tingnata setun samze Assam Police na ke kechem pokang sambehi Assam Police Headquarters ke bamgule je official na sale Zaina Union Home Minister Sri Amit Chatne Assam kedei ke Bharatiya Janata Party BJP led government ne tingkum aket ina pungwanga begu matabam dichu untochu be project misonga je lepet kagule je sale Madhya Pradesh Indore Vijay Nagar ke danai ke pe ke je sna kamai ting choge rahang pune lempuidu panoltu raham ke mangje lempuine phugai makche dogai lakpe dege rahang poi prata je lempui gu grip pigo kana mina rube gene haki pe set hube mi tok chu je mina hangsna chai di le je ke chele police ne marasam pogabelui gumze ai rahang poi prata je lempui gu grip pigo kana mina ru toni be pezi je subam akha sanjay dixi pating kum kaisna Jhansi Uttar Pradesh pule je ke chele police ne saje kraibi tinge sanjay dixi ne lempui hange ka charang kang changkroi pe gai le kane lempui meramedu ka gi yagu dei be chilu dege lempui dege pogorang kang ke churai je lempui na tu je bam le je ke chele chige Madhya Pradesh ku Chief Minister Shivraj Singh Chauhan ne apo ka roi be pe ge pogu solkri ne es gracia ka charang kang teun sia de be mi na tenga de mi pe ru ge be teuza apo ka roi be pe ge chai di melei na kala khang ge ka charang kang lak mandai dai pe gu le je ke chele danai ke pe ke zes no kam mai ke Laisong constituency na Hangrum constituency Param Pzet Mahange Sorkuri na katlog be dichun tochu be matabam misonga ze lepet kai delei I met dichun tochu be project matabam misonga lepet kai be ze Laisong bridge jinam ge ki ge ka chi da be lepet kai delei zaina hangse ki hazai lok lo ge lepet kai le zai market sit bamdi klo nai veterinary guest house hazai chak nai randi gadilu guest house pe jine Padma Buswan randi gadilu memorial guest house hazai chak lo dima haso asam ge lepet kai delei I po dichun tochu be matabam misonga ze lepet kai be Chief Executive Member CEM North Chachar Hill Autonomous Council gu pe paper Sri Dibolal Golosa ne chief guest to ame project me lepet kai delei chige chief guest pham to tet kai me Sri Podamin ram executive member North Chachar Hill Autonomous Council zai Sri Ramgalung ba ko me EM executive members North Chachar Hill Autonomous Council zai Sri Noha dai me member of Autonomous Council North Chachar Hill Autonomous Council zai kada be district council gu executive member banai Sorkuri gu rezete me wangai delei je kchule ai gina na mai gu marasam news ka loi ga delei pi guys an kingani melei ndu to delei